Sokoira sinundaw kadagotong Yesus na solihon kadagotong solihon di Yesus. Senang kasuabon kumadati din sanan siyo to kasuang ga insang inum ako dito nga kasuang nga gid insang ilaway nga kukulay na di kasuabon na ba ino maboras ako nagid osanong kasuabon muntok dit paingintang nga isuang nga live YouTube numandi impunay kagod live YouTube di kasuabon di ba ino kapisanangan kasuabon kumada ko din sanan at ako po tilambusom kanaw misisa at ako isuang nasambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga konsiko insan pod kanoy hay magyampay isuang god panambarasan misusuab miagal ko basanan to makiat piramutan dahay nga alumis mapaingka nagipakinangahan kalidasan dahay gisambokasan tatamodon mantadot panambarasan kasuabon tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kasuabon na po ba ino nga ajaran natin nga Pinoy po mantadot ay ayat inti Yohanes 21 ayat 12. Miyampay di Jesus. At tumbayan ako, insanan to kono po nga karati to ko yung paingkukura ti kamoyan dat makan na kasuabon. Impira kayo sanga daw. Hara na ko insan indo talo tay ka ingapat. Kanihab no po ham. Impira ko di makan kanihaway. Intalo. Intalo kasari Nga di nakakan dito tuwang nakodop. Puji Tuhan to naposik dito noom. Kano to kapag yampay ka gudubay no. Hiti na pod Yohanes 21 ayat 12 nga nawayaan na dati dit kasuabon di kanihab ako na di man suguta kago. Poros di Jesus kuma diolo ngayon tako na polat ayat 12. Ngayon kata Yesus kepada mereka, boros di Jesus kuma diolo kanauno makan do kasuabon. Nun dia sarapan dat boros sa dusun ay ako di bobos kunda maghihum nga ako kakito nga humarap pada di Elda Edson itid papain talangot nuno sarapan da dusun man ka na pod makan kasuabon lagi kanuno makan da kasuabon ay sa sangulon piad ipagilitan di murid-murid di Jesus dat katama damuhot kuma di Jesus dat isay ko kakuhaan na po nga ay laan na diolo dat isiyo na po nga Jesus. Yohanes 21 ayat 12. Nakura to ay la katama. Amo pa katama, amo po katama dat mo boros at miyagali ko basanan. Kumon kuno po nga inapugyan dahit magyampay po ilo dit ay apo nakasali pi Jesus nga gumunit ang tangan o kita dati dat popok kito da ina po'y murid-murid daw nga samok miyagalod dit sangulo na tambalot kumadi Jesus mo nauhot nunutiga ka mo ni di ka nga antakan no pulo nga aylo katama da manguhot boros piasway nga sa kira na pod iyatig ang magyambalot sayra na pod haratambalot tamagang at tamakan
nga no kadati atok iya di mo malanjabay no kage teko kadati aya siyaw tu iya na di na susa ka kau basana iya dihit penuaw suaw to ko dat kumadit kombolutan ngay sakira dat ay harahi magangat temakan sakira nagid hari magangat tot okan ko makan miagal pia ko minum nga harone boros dati dat penuaw suaw dat ay muhot tay ko moid ina pa ipiyang bolutan di nga ko kitanan na po nga osomok nga ina po hit tuhot dati tinga nakura tu ay la katama kakuan na po nga nailan na dilod iri na po nga kinorohingan Yesus sira na po nga dati potopik ko ilo ka mo yun dat katama ngon na dati borosad iyati na po tin sebagai panano dat Seventh-day Adventist santab na po dit doktrin panambarasan tay ka oroitan dat ay pananudan dati sebagai Seventh-day Adventist nga noratian na dati nga muhot muhot to kay kasarid nakuro magyalo tu ka ngon to ka na po piagalo dilot ay boras di Yesus kumadiolo i-respond diolo isimbar ko kitanan ko purimanan diolo nga nakoylo na ilod isa Yesus anilo minuhot isuang na pod karuhanian isuang kebenaran iati na pod tihom nakoylo ako na pasal na pod takanon kaylo tako nogi karait nagilot hari Sabat kaylo takoy karait do kamoyen do suruga kaylo takoy baptisan kaylo nga tako nunupo Roh Kudus ilan nga ito koy nga haro timpu-timpu dat kadati nakuro tu ka nakuro malo tu ka kamoy na po nga sa kiro na po dadi koylo tako no nga na apatut haro tuhot datid nakuro kagi miagal na po murid-murid Yesus no koylo no ilad ina pa itulo ni di nga Yesus nila katama damuhot nakaylo ka na po nakura tumuhot pakasari iya diri bagi nga right na po ko kadipo gabi ko dati right na po ko ilo tuhot dati lobi po dit antakan dot kapag yampay to kad isuang sabat sikul nga ako ni ko dati ay lani resungo ano nga tumomodi damuhot dot nakura magyalo tu tumomo di sumano moy do ino po hit pagisisan na panambarasan di nga alumis ikamonto kod aramay aransak iri na bagyat tomodan di wo ko ni di kago nga ino po hi akoy lo nga obian yun di hatasaro dati nga atapot nagimati tampined sa kira na pakaylo tako nakura tu ikamonto kod suang pabor sa malayo nga nakura tu mempersoal doon nakaylo na da nakura tu har ginawa dati mempersoal kaubasanan na pod harahit tujuan dati mempersoal nga lobi po karaitet hari Sabat nga ino po hi kasari kaubasanan da harot tuhot dati right ka hari Sabat nga ay harohot tamodon dati dot popoylo dad iati na po nga apoy sala iho na po muhot iya di ako sa kira na po muhot ako karait hari Sabat okon ka ako karati nga tujuan ko na po muhot nga ay no kadido malayo ingin borsalindong moid iya na po nga
iya dit kakitanan na po nga puintapot. Jujur lah, terus tarang. Iya mo na po, iya di ako mati manguhat. Da sa kira karait kari sabat. Nga, sa kira na po kailo to kam nakuha tumuhat kasari. Haro, nakanti tomo dan datid ilanom secara positif, tay ko iharo tujuan dat salom ngampu. Saya na po nakarikat dari pantai, hiri tindal, nga nailan dati dat ina pa minamilugo hidi nga Yesus. Noratian de siya ina pa murid-murid di siya nga nasantuangan dahil waig ay sa nano-ano. Mantadi di isiya na po nga pinapasadya dit makan do kaswabon umadi murid-murid daw. Sakira na padat ay siya po pasadya nga to komhon dia mumba lagi na mo sudu-sudu nagindo. Oh, Petrus naman sudu lebay na to ay hara-hara papasunduran kamatugi. Simbare Petrus nga ay oyo pasti di daw busul iyo kayo ka. Hiti na pagyad dahay nga ina po hit ay monsudo ko amo na rumakit sumikit kumuyan dahay oyo po sa busul. Ay oyo po sa dia busul ka umay kuyo ho ka mano ditiso hingga di dahay karakit. Jadi mantad ko ay laan Yesus at iyolo na polo nga nasantuangan ay iri no di dat may na disyo paintalang mantad pinaharaw mantad disyo tit makanda kasuhabon kumadilo. Inagi itakanan da pinasadia disyo nga paingkuro. Alasu po it roti isada dalinugo tok. Si pamalugo na dadi ti dondo gi pabuli matu mo malugod it iyayaw among lahot tulin tagumo gi nga aramay ga ti mo malugod sa kirah na dat ki karuhang bo sa sanghulun ka na po miya galid dit ay susuay kapurimanan hara na po karuhang haro na hit panakiboros na tok. Jadi ino po ipinasadia di Jesus nga alasu po. Kapiontok na kapio dat ino po hit kapurimanan di ulad mantad diri waig osogit katindal posadia na nga itong atakan yun. Iyo ho no po iyo lo na itambalot to karohyan ko. Ino po ikaporluan no nga isiyo nga koilo kapuriman karati dat nuni apatut. Mo ito ko na po pakisada contohnya. Mantad ko ginumuay dati mongoy. Pero nakapiyahit ipagilitan dati diit kano dat ay manguhup haro magonsok takano apawon magonsok ko sada daharo no sada pero no okay. Kau gumuan na po nga makan iboras ko piyo. Hirin git sumono na po nga ako horo yan na may tano ditit may pimpanaw nga ito. Isiyo na mo sa kilo to asa sadap kan sa nga tapat na po nga kinakaulaw imagi. Suway ko nanudok na gisyo dat kumad murid dit amo po nukat siyo isuang da sambayang nga boros na po di Jesus minanudok siyo ay na het takanon do tadaw do bayno do it mi bagal-bagal
secukupnya. Isuang ke Matius 6 ayat 11. Miagal nagi kadaw it pinapaharoh Yesus it makan do kasuabon. Popo kita dat manahaki siya kapurimanan kumadit murid-murid daw. Da kinarahingan no po nga koylo no kaperluan dat ay montok dit o nga tanganak daw. Iyati ngay. O ilan na kinarahingan no kaperluan dati. Kaperluan na pom ikarahiyan na misuay matigari. Makan to kono pohom sangina na sada kapanu na di kamondat kaperluan. Nga sangina na sada apa kapanu idit kododot. It nuridi kasasagaw dati gi asagaw. Ogorot ay kapanu. Sakira mga kanda punti. Sangina na punti kanu na momonu idit kaperluan dati. Nga inapoy kasasagaw dati. Kahit to kay sansopo. Mga kanda po nanas. Irad na patuluhom ay kuy. Irini kamondat kododot nariti di bo giik. Asagaw boriti di bo. Ogorot. Nga sakira na po kaperluan saridis na po nga kabagal no. Pahingkaan lagi kadaw tit kamoyan dot berkat ta kinarahingan nga maya na pati kamondo kaperluan. O kito hum ilaan kinarahingan na pahing kukurohat ay apatut do i otorimo dati. Miagal na lang murid-murid Yesus. Sayra dot katindalid ilo dihiriwaig. Kaperluan na po dilo nga loson. Loson tuangan, loson. Ina pa'y pinasadia di Jesus nga kapano idi kaperluan dilo do loson. Haro roti, haro nagi panganas. Haro panganas, haro sada. O kanidi ko punsun na pa. Pahingkata ko nagi di isuang do rohani. Sayra na pod opposite toko do kaswabon. Iyati na po nga apatut toko do karongo do bora sa kinarahingan. Imomoloho dati do tisam-tiso. Kanono makan do kaswabon. Okay? Jadi puji Tuhan, isuang lebih kurang 5 tulan dati demagiampay. Kamoyan na po nga haro kasaritakan dati do rohai do kaswabon. Ino pada adi miloh na pada adi nga harot makanan rohani do kaswabon, haro makanan rohani do pitang adaw, haro makanan rohani do don sadopon. Okay? Miloh na pada adi iya di dadi mo. Nga isuang na pod pangangakan dati montok kotinan dati untuk physical dati. Nga makan to kay kaswabon. Isay asar udara dugal. Iso na po kantakan na nakura to mamidugal to ko nga mantadad ato ko makan to kaswabon. Okay? Araraw oposik nga pukulapan do may karaja. Oposik pukul 7. Aya. Jam naman iralan di bay no. Monotos sa gindad. Ay mingkalahit pandad semua dia ki. ano kasempat sarapan. Kago nga serad oposik. Akuri takoy kapuriman do loson. Pira-pira pot linay daharo po tango 1 jam, 2 jam, loson to ko nagi. Iho na po ako na po makan kaswabon. Minta lang na po loson nga o nga pukul 10. Bobos na sikap pukul 9. Iri nun day kausa dat makan na kaswabon. Okay?
Jadi pagangatan no pod kinorohingan kumadati. Nga no kadhilo marilah dan sarapanlah kah. Ilo na pagangatan. Ilo na papagangatan ilo nga haro kasari. Muntok no podati. Saira no pod haro tambalot nud. Papakirim dot link siaran dusun ministry. Iri ni pagangatan da sarapan ki. Makan namin susuab. Nga tok sabong to kadi pukul 5 to kadi makan da rohani. Nga asonong no bagyarid ay monaguluh to ko po makan rohani sumusuhuti makan physical. Saira da makan to ko sumambayang to ko pagya digulo gi. Makan lagi. Isuang dot pinanudukan pinaintalangan pinakita di Yesus muntok di Yohanes it duo ho tambalot daw di timpo di nakatalib. Nasantuangan nilo dot ay hiriwaig ni pakisada ay sanano ano. Katindal na di lo, tumindal na di hom olos na di Yesus at iso mantadi paraw. Antakan di Petrus di dua kago tambalot daw. Hiri na din ay insosado isyong mantad hiri rahat umbal na di siya berkhotbah. Saira dan nakakotbah siya. Kadis siya minanuho di Petrus bah. Angay nanda parambot ka. Umbal na di Petrus sa minarambot. Ino pa dihit. Rambot ti siya nga tok gumusada. May no po di suangay paraw nga aruhay na di olonsot di. Natugangan pituro sa antakan di. Hilo na ba nga pinapakita dat irin kamondat ihumunta ko pot karajaan da kinorohingan. Kamu na pa nga kapagulo ha kinorohingan mantadot o insanan ipindalanan dati. Ato ko pa kakan sumambayang. So kiro no po dit ongunan mani di pastor daw ti sambuling di laid. Pastor sambuling isyo ho masitariti dahay di laid. Tangana ko po antakan di. Amo ako nakaandad. Kasadya nandot makanan hirimedya song karuaragahay. Lebih kurang hopod dihay tulun hopod miso miyambay di siya. Kasadya nandang makanan ki. Hondi lagi na siya kasya disipik daw hom. Di na pod kita broma. Alama das tiga siya di ki. Basawon nandang haroin dat piro minitid di. Amo nanda kurang po 2 minit. Tok suway matitip pintaguang to kana potakanan ki. Molon-tolon. Pintaguang to kana potakanan nga pagaduhan. Molon-tolon to kamatid di. Miagal ko perjamuan suci. Patikidon no po hiroti. Hartiga dua ko basanan to di perjamuan ni bo. Kumoiso man to ko po akano iroti. Patikidon kay katikid akanon. Akan pay roti patikidon nagikaguhit anggur inumon. Nga ino po kagoy kaubasanan dati kumadua pa pindalan nga patikidon ni roti pisusuhutonon di anggur. Jadi paingigit ni roti dihitid longan tiso paingit iti tiso it anggur. Nga ino po hit kumayan kud tok molon-tolon pagi. Paingit ni roti, paingit ni anggur. Nga mandad ko ba?
mandahat kapadit masitar day ko it ketua gereja dahiri gulu. Demanahak det kapailan main na di dati tarimo ka. Hingga na gidid. Katarimo hanaru padi boras siyan iti namati iroti papakita dit tinandit Yesus na nababak kanagi iti nagi anggur nga raha di siya na natuntug mentok dosa dati. Iya ho napatya digi tok molantalan kulam na kurar itu molantalan paingigit yelo molantalan dondo nga katalon molantalan ay ba sambayang to kanundad iginaw dati tisom-tiso sumambayang ko no sumambayang ko nga kanu mintong ko padiri gulud mga kanisyo kamo naboras na siya sambayang to ka ginaw dati tisom-tisom mana na dati tarimo ka iya depya naboras siya gi sambayang ko na tilom sumilik mga kanisyo kamo ka kano pa kaya di nga kano na mintong hiri sampaping akanon na siya daw kaamo akanon intano na kagoy anggur ni inumuan na siya kamo ano pa siya nga iya nga mundorong kagog dayan nakay sumambayang tiuso no namati di nga kasi sila pa yung minanius sahit na didit ikamayar ko tasang umbal di kinukulan tokon nalo kawasanan ila takanon nilo nga kulum na kurar itu ya digi patut na po ako na po ka onso nga tok limaw ba hirinad mumbal nandad harohot mamuroloy ka nga iri nagi komandat sa kira na pod ilo na pada kapaluan harohi ginawo datid paniakanon siakan no bohit mamiroloy di mo siakan paingka nagi kadaw ti buros sa kinorohingan nga haro dahi kapurimanan datid siakan to kalaboros kinorohingan haro na pa'y tambalot datid papakirim bot ling kebaktian nga mantad ko siakan to ko di boros kinorohingan mampay to ko no tumanod to ko no mintong wah jadi pohoron to ko di dangadaw pohoron to ko dangadaw pohoron to ko tuong yun dadi dirin atopat ko piyo nga agumo nagyahi kabaktian to ko di bay no bo akon nakahitid dusun ministry mantadot kapayan agumo nagi mantadot ay Indonesia amu putut-putut iri na dadit duyadit osono ngidad hiti dati nga miagali di mo harane usaha da piro-piro masitar dati megal ko mantad sandakan hari pukul 10 dodong tuwong hari mantad kiulu pukul 8 pukul 9 iri digi puji Tuhan mantado kapayan kasari haro kasari dong tuwong nga sono ngibadarid harohit atatap kopyod it pohoron dot montok dot Hope Media Sabah mantad dot dusun ministry bobos sam ilo na di kaswawa na ongunan iti tong Pinay nagidadi ay landot tokom inohot karaja nga agumo tumod gadi tagwangan mo
Binaras dat iswanggat ay Wahyu 3 ayat 20. Nuno kahilo. Intangay iho no po nga paingkakat dehirit titigawon om mengoritik. Haro no po itulundat korongaw da borasku om mengukab dat totobuan kumadoho. Iho no po nga sumuang om makan miampai disiyo om isiyo nagi nga miampai doho. Jadi puji Tuhan kasari-sari toko dat kanu dat makan do kasuabon maya dat ay kaisisan dati sumambayang misusuabiti. Ilo nlet pagangatan nilo kumadati. Saya ramonon digi tambalot dati demi susuab. Yati nga opposite toko na. Opposite toko na kapag yampad ay manikid kasuabon. Ino pa dadi kalansanan ko secara pribadi nga itinapot kapag yampayan dati dami susuab nga o silid isoot kaubasanan dati. Ito mo doon dati. Kaubasanan ato ko nun do kamayon dat apasan. Sa kira na pod insan tadaw do sumano. Iyoho indo nga akundo kanud papaintalang itit kay sisan dati sumambayang kami susuab. Ino pa dahilan sanon ko nga patilaw gusto ko no o kono ko ay humontol lahar mo ng boros. Nga iyati na po nga kano to ko dot mongintang ilo boros kinarahingan hali piad sa sangulun to ko. Ay so pi mga hak dati nga iyati na po hom kano to ko na no basta ko nga di ba ki? Sekira na po na ay so da sanga daw duwa ta daw tokom langadon to ko na ding langadon to ko na daro nga mantad ko ilangadon to ko iri no hilo loho didat minsing ilo to ko na so sangulon do kanod mongintang ilo boras-boras kinarahingan nunu nohot do kayod apuri manandot it kahantob dohot mongintang ilo boras kinarahingan daw min susuhab tubay na napatim panambarasan pa dati nga sarapan makan na kasuabon sa kira na po right kayo ilo boras kinarahingan iho na po hom godo po na kuti pukul 4 pukul 5 to irinogid aramay no modop aramay no modop ilat timpu didit pukul 4 pukul 5 dong kapasikan ko na po tim ay wajib masik ke pukul 4 tu monsu po ano po ka po do monsu mangilagop do kaponsu pasadia po no sokot kasadia po no sokot ulang kaji pataruhay tu nabalajaran na di kasodop nga opor luhid ulang kaji moid ay so iolihuan pukul 5 iri paintalangon to kan nandito kay sisan dati sumambayanggat misusuab nga itimpu-timpul ilo pukul 4 ki kadang-kadangin opasi ko kunohom intay daw nga pukul 4 alalaid po rin alalaid po rin mod rumihat-rihat pati 5 minit ka hindi lumatan nun no latan punya latan koposik nga 4 si tanga no atok moy pwede nga dihilobeng kasiap nga pukul 5 na di tok araraw na di sayra na pundad araraw iboras-boras nga might site tu araraw gya
nga irin ikamon kun iso na pohot it kantob cabaran isuanggot magyampay tokod minsuswab tidak kirad iyo kayo aku insalaon na hari mo kinongo sigagam kolong iyo nga kumbala ko tiyad irin kakuaan ko dat it ako aramayan ko piyo di zoom mo kukuaan na po nga kadang-kadang ko paingampay ka di zoom ki kolong o kon pundod on video ka o no video nahi na di kembaktian posikan ngai kono di ay ka kodo pisyo pingirakan ko di ditambalut ki o kon no pa ya di nga sumambayang o di nga amin ka nga apa nai o dia sambayang o kon ko anay no kodop irin nagit ako karamayan di zoom di sumono bo jadi iya ti do makikinongaw dahit nga haroy kanto hit dada mo to makinongaw oy pihngay nun datit kasalimbahan namin suswab gi no kolong no orang-orang no pari nga oy pi nuy suwab ko pasik ko koroy tayo no ditambalot no nga iya kadaw nga miagalit no korongaw kundat kamayan nuhay ka no nakarangaw kung ni kapya di nga inipi miagalit kombal takod med iso kinoyon nun kongay ko diri kanuhom ay miagalin no kongoy ako tikinenon nga sayraha maridi hoy pisaraw-saraw no nagi kayla ay no nga no kongay ko na diri nga inipi no nga asanong no dat ay kodop ya nga karangaw di palajaran iswang ganipi haros ang ulo na sigu dahay di laid dat ay mayaan ko na guru disiplin masuarat tandogi penghapak tomodit pongatua isyo masuarat mimpun na pamirikaw mimpun dit kata-kata aluan dit pongatua kodop na isyo kodop itiyo lo kodop mudutu lagi nga akon ko alang-alang sayra dat it round table nun dahit guru-guru kadang balik ya pengawasit di sumono kadang-kadang hidup perpustakaan dat musuarat round table nun do orikot nun dahit isi good kotudo ikodop ini tuk oilahan nga ino po siyo hit boroson dit ang kani mo suarat nunudi dia pendapat ka omboros ano pa siya ino pa hidite no nga naretanti ti asok ko ako na di haran na pa asyo kantakan kapiyo ko di sa tudyot ti diad paingka kodop imay siya ino pa kalansanan dati nga isuang piyak kay sisan natin iti misusuab harap iya kodop nga korongo kasarid isuang ganipi ilo na ngay at cabaran dati lo dat ay sarapan pagi dengan Yesus suway kay ri ino po hit agayo kapiyo iti na komando kasibukan sibuk oposik to kuno po ino po ito soro nga karaja oposik karaja yo no po antakan no modok po gi karaja ento soro koipi ko nga karaja ilo not kanto botagayo ko piyod isuanggot ay sarapan pagi dati kumad orangan jadi mantadot kay si santo kod minsusuabiti ino pa'y kalan dadamot na ko pa sa dia dat ang atakan nun
Sarapan pagi untuk ke keluarga nga iti na pada bolotok kud kaswabon nga it miampay manud tanud dada ko dada mo tamang imburu moy do hali piadet ako kanu kalunggot it iya ko sendiri nga mantad ko kay sisan dati ti karang ako kahoy ki haro himotit ipagilitan dati pailatan pakasarit ti dendo nga mangorong awi maki ilo nadat hali piadet asibuk to ko nga ina paday kalansanan ko mantad ko kay sisan dati itinapot polombuson ko nga kano nadad manud tanud do kayo haro nagiit ijamban piya nga makinangoy ijamban piya nga makinangoy pasangan na hitim ano orang ko disuay ki nga pengkuroh piya kantakan pati lambos ta kana isuang na pagyampayan ti haro itim pudan dad momodaribo no manaw panaw makinangaw puji Tuhan hari kodop makinangaw kayo piya puji Tuhan ni kasari iri na pam urusan na dakom kumakinorahingan jadi ay montok na po di kamulakan nunu cabaran na tagayo kadang-kadang nga isumandak itanganak wagu dati nga kantob na mati kompong makinangaw kada nga visi dulu ba kadi sumandak nunu kano makinangaw kada nga visi dulu ba kadi tanak wagu manutula ko nga sumandak nui tanak wagu nui milohi matigad mo kinangaw mi telepon gi milohi nga agangaw takondam milod mana hakot ay pangintangan kumadit sumandak tay katanak wagu mo kinangaw duo tumpuan miya galapot yoho datim pudon lagi ho dia la handphone page dusun ministry hiti siriba Oswaw channel duo jadi kumaan na dilomato ko kumaan na diti siriba harolo garis soho di likod ano kopiontok dondo no pati nga kangamil ho di page dusun ministry hilo garis ho di tuluko nga ho di no pod Oswaw channel akangam ho di lo kangam kopio na ilo to na did miampadit sumandak tay katanak wagu mokinango to kadandod ay ranungan pagi okan piya ka mokinango imambasa kat yolo nga mantad da harohot kompong da suay duo nando kuma ako kapatingin lohodit page at DM kuma ako kangam da lohodit YouTube but Oswaw channel ilo na lagi ilo piya nga milo hirogon na gunoon dati dat may pagampuong iswanggat kay sisan dati sarapan pagi dabora sa kinarahingan ilo piya manok ilo manok nga kompuong no ilo nagidad ade kada po kagod harohot bangunan dat DM kano ginhao ko korong ulo manok mo minsing ilo nagila tanda ilam ilo na apagat tamad maning kukuk gumo na pa'y kompuong dati nga sa kiro na po harohot sumandak ko tanak wagu do kayo may mangilo ko na po isiyo na po nga ay papabantu ga kinarahingan sa kiro na po kano ki aya mo kinanguha ko ditit ranungan pagi kano na po ki ano pa isiyo tumugod o kon naging mangusub isiyo diya puji Tuhan isiyo nahit
kada ni si tong kiaday. So kira na po makinango ako di pelajaran paingga kanu. Tidak boleh kah? Saya pun jarang juga telepon kau. Ano po siapa? Tong kiadan na gitu deh. Nga iti na padihot. Ay dia tim ano di apakay kumadi no korongaw. Tu kailo na di tirik. Om suway kayri hingga hot lebih kagayat muntakilo kamulakan. Makinango kod miagal ko iti panambarasan dat minsusuwab te ko itong game. O Facebook, Instagram, TikTok, nupakaguri. YouTube video, hingga lebih kagayat. Intangan ko po, tangan na katimpo dondom, tok katong kiad ti kumundo game. Ihati, piyamang ko tinong kolotaw, nong kolohing. Kadang-kadang kat, opposite to ko na, tok ko pagulo na handphone. Mintong no WhatsApp. Mintong go WhatsApp. Miyagalo gurup to ko. Nuno, may gurup po kondorong hindi ko ni haboy. Mantado po ko suwab. Gisom na sa dapan. So, bolotok. DM1. Kantarin di ko ni hab. Sunyi sopi DM3 ko ni haboy. Kadang-kadang ihati pianong kalau tahu nga miagal na po ka ilo handphone nga to. Kombal na kompuang kapag iswanggat ay lebih pati iswang karohanian. Nga puji Tuhan mantada kam kapagyampayan dati. Iso naralan dati dot dumodog. Miagal po dog tok kadodog ako no maguna handphone. Salinay dasan jam. Mantaditi kay sisan. Tupay kuro kagadi manhak panambarasanom. Mintang-intong ang WhatsApp. Nga makinangaw ko na po milahi masambil WhatsApp. Nga so kurang-kurangnya kapag yampay to ko. Iri ni paling kurang di ba? Suway kay rihom sa kurang-kurangnya kapag yampay. Iri net sa kurang-kurangnya. O gumu po kompuang dati dot ay bersarapan kasuabon, makan do kasuabon, miyampay de kinarahingan. Kadang-kadang mangkudat karuhang dati nga manganto bidati. Okon na po ko itandu nga ikusay. Orohian itandu na makinongaw, orohian ikusay. Oylan quid okon ko insanan. Okon ko insanan ko no mi karuhang orohian dat mintong makinongaw daw mo nomboros. Haroy orohian itandu nga amo orohian ikusay. Orohian ikusay nga orohian itandu. Kok kita po doh kangis nga. Apanganakan ki. Kada po do daro mamiyogo do ko do. Haro na pa yung mamiyogo hamtok. Kada ko na tiyadi ki. Jadi puji Tuhan mantad kapag yampayan dati. Agumuhu na matitit kontabon dati dot makan do kasuabon miyampay kinurahingan. Miagal na tit makan to kasuabon na montok kotinan. Nga agumu kantob dati. Harani sa bapag gumahoy. Gumahoy adi makan kasuabon. Iho nga asaro ko tiyadid. Mialala iha di sumandak. Isayot ay tumuro na timbangan. Nga di ba no la nakamanang ko na di. Kumbal di taon na katalib kanto rin di. Ba. Isay na pot ala at timbangan. Danda 50 ringgit. Induo ako minambayar. Dalani kinadoto. Umbala di nga haron na 200 gram ba tumurun. Bobos nom si tanga kilo. Tok induo mo tinadanda 50 ringgit.
iti kagut kantob dati makan do kasuabon nga haro nagi pasala gumahoy. Doho na po pandangan iti pasala gumahoy. Kada ndad makan to ko nga man po hit keperluan. Ino po gay kolombon dati di nga ikolobi man to ko keperluan. Sakirin po ori kote keperluan. Ay so nandahit kolobi to kayo ba diluwambon mo. Haro iso kajian to kampukulan na matiasi nga mahit ako patalong mo sa taruhay haro iso kajian no muntok ko hilod negeri Ohio. Hinggad pinapailad ino pahit kamulakan do hilod itanganak sikul nga popokito dot ay pencapaian it agampot dilod ang lumis ikumundot camerlang ka. Sera na po na intanga it kajian do hiridi nga ina po itanganak idi nga magano kasari dat makan do kasuabon dat apo kotaguang hilasikul. Haro na dagay usaha idit menteri pendidikan dati didilay dat haron da sarapan pagi hilasikulan kaki. Nga katilambos dirid deh sarapan pagi. Jadi montok iti rohani dati nga iya dih nagida. Harda sarapan pagi montok rohani dati. Tinan dati nga rohani dati nga perlu makan. Ilo na dalat ay mandati paymogono do isuang kapasyan dati. Miagal na di Jesus pailay siya keperluan di murid-murid daw. Gisam mo dando nga ay lani kinorengan keperluan dati. Isuang rohani nga keperluan na po dati nga rumikot to kumakinorengan. Ay so na disikula dando. Dando na po di pukul nuno di tanganak kumundar pukul 8 nga pumundar. Kung sikaw na kinapagyampayan dati hilon to kono asaro ko dati popaw ni dit sinding ka kalimpupusan nga mantad ka ilan na pa YouTube it live ko basanan mamagunod apps adi alumi sa tuni yadit misak-pisak edi milib-tili bakarangahanom bagal ta kana pahit panimpunan ni diditeno jadi kano misis at takad iswang kasambayang kinarahingan dahil iswang kerajaan sorga kung sikaw da sa kadung no gisambok kasuabon na bayan nga nakaimpupu si hatit panambarasan na kasuabon santab na pa din naretandahay manakdad panudukan manako sa kadung kumadahay gisamdot iyahay na po nga hara kasari kaparagaton do mangintong na boras-boras manikid kasuabon manikid timpo agumo nagiit kantob dahay nga uhupan ni hay gisambot ay patilambo si hay dat kano magano timpo dat minsan kumadiya maya da mangintong di boras-boras no kung si Tuhan kapiro ba kagwi hay dat kasuabon na suwab tinasamayang dahay iswang rantuan Yesus. Amen. Kung sikaw da kinapagyampayan dati kada dati lihuay dat kasuabon na suwab kapagyampay ta kakago. Hinako po.